Synod College Shillong rengkat kajinga trelang UMLA kamau kerwat ba renekton tongkar haka kanriu tarik naitung kila penlong ya ka program ai jing Hikai halor ka rukom Thung tit ya ka balatip kumka a community development program on mushroom cultivation, the need for training. Haka jing penya jangka extension program cell and science department Synod College Shillong Rangmaw Southwest Khasi Hills district. Hakani kasngi uba renekton el tongkar ulalong ukongsan haka jinga donlang u principal Synod College Dr. R.M. Lingdo ba kit dorlang karpran assistant director horticulture and mushroom development upper Shillong kirang ba shnong kirang ba balang kiwei ki balasha khot ngobha ki khanna school bat ki pad ba nashipho tali kishnong kumno yakene kar komra ko batma kublesh bone hi baro innovation pata Kibala warna Shillong go pair ya kibaka college kala yo man hot kila yo man ai jumbo kila college man hot but kila yo wan Shillong go pair but ishimta haka ne Hikai it will ti go ne Hikai shibit it say yo snow come down haka technical session haka ba naglen department kis ai ki Hikai ban patai shaya ki kumno bat rep yo te watak do ude bareng do oi kala ngomong maginom na yo taktik bareng do kata kata pengirat mangi Henry, wat kini kitit baik ke bagi lapan kilong ke barang dor bagi don haka lima. Kadon haka lima, kede haka baku makalong mata. Kalau berisha kembalikan kini bakal nak bau tem ke bang mata. Wat ke bagi bam Meghalaya udang wan pe nasabah. Kini di restoran, kini di hotel ba. Kadon haka stet Meghalaya jogi, kini kadon ba Shillong jogi. Kidan hapan order penyutit nasabah. Dese kendiat kita kembali kitit lokal ni. Jadi mereka kata kadon kijikan. Maka demand ke don, ka supply yang mentah kampat don. Tekani ke kabu yang ni, kani ke kabu yang pi baro, yang kebagi siap dengan kabu. Bakat ba nginong kinong sedang, kenang bakat ba tiwai kindak sedang. Ngin la ya caprang ni ya cakma, banyo ba puni yote. Saya sempat ngai ke tibok kirwen, ya pi ban yo ke Hikai, ya pi ban siap mentah panjang tinno. Ngikmil ti bakat don kapor, haka bakat mo kacing mentoy. Kam tahu Shillong Rangmaw beron ke cikun krek ban pedian ke cigasan Synod ngila sokya tu kata ban ong ban impression ni ka jing kamai ki batmai ki ei ki jing kamai ki batmai na lor ki ni ki rep balmalah ke bagi ya don ke bagi kamai balmalah ka